Angikubingelele mlaleli lokuvuselako ngithemba ngoswaka Dube lapha kahle kahle sisathatha lithuba nje lokuthi sesifunze live lenkosi ukuthi uNkulunkulu usihleleleni lamhla ukuthi sikudle kusikhulise futhi engumadini wena. Ngakusho ukuthi kumbe kunjani kodwa nje sibona lokho ukuthi njengoba kuvale umasondo live la uNkulunkulu kafanele lime kufanele liqhubeke likhulunywe kwakheke bantu kude batelungela ukuthi noma ngaliyakhala licilongo noma ngakwedlula emhlabeni dluliswa ngeCovid noma indlendekako kodwa utholakale ukuthi usenza wenile kahle. Singaqali kufunza live lenkosi asase lithuba lekusiseke sithandaza babelo ingcwele egameni laJesu emini siyasonzela ku sisetha ufunza live lakho sicela ulabe ngamoyelo ingcwele bantwana bakho bakheke kude enkosi silungele kubhekana nawe nalikhala licilongo noma sedlula emhlabeni kodwa kakhulu nekukhonda nje sasenyameni kuleti khathi letimadima usicinise egameni laJesu amen. Sihloko lengifuna ukukhulumela etikwazi ukuthi ingabe imicabango yethu injani, ngabe imicabango yethu iyamthokodisa yini uNkulunkulu. Emavi lesitawafunza ngidawuhlengihlanganisa nje isingisi nesizulu but nesiSwati but lokumcoka ngilokhu sisive ngikhuluma ngelanguage ile ngicabanga ukuthi kumbe siya understand sonke. Kodwa livesi lesitawukhulumela etikwalo lamhlanje na livesi lelapha encwadzini yabasefesu sahluko 2 sitawufunza khona verse 3. Ngiphinze encwadzini yabasefesu Ephesians chapter 2 sitawufunza khona verse 3. Esingisi kufunzeka kanje. Amongst whom we all once lived in the passions of our faith, carrying out desires of the body and the mind, and were by nature children of wrath like the rest of mankind. Nangalifunza leli verse ngilifunze ngesingisi noma ke ngesiSwati lifunzeka kanje. Lithi empeleni sonke sasi njengabo sasiphila ngetinkanuko tenyama tetfu noma ke tenyama yetfu senta intsandvo yenyama neyengqondo yetfu ngekwemvelo yetfu sasifanelwe lulaka lwaNkulunkulu njengabo bonke bantfu. Lapha lasifunza khona sithola kuveta tintfo letitsite lengitsandza ukuthi sitinake. Kwekucala ngifuna sinake ukuthi kukhulunywa ngetinkanuko tonyama. Lokunye ngifuna sigcile kuko indzaba yengqondo. Carrying out desires of the body and the mind. Ngicabanga ukuthi sesijwayele lokuthi kukhulunywe ngama-desires of the mind. Sesi-used kuko ukuthi loko kukhuluma ngani kuqondzene nani kodwa ngifuna ukukhuluma of the body ngifuna ukukhuluma ngama-desires of the mind. Umtimba wethu nje sibantfu ngalokhu sesilamhlabeni unako ukuthanda kwenta kona. Livangeli noma ke iBhayibheli nalikhuluma encwadini baseGalatiya sahluko 5 kusuka kuverse 19 kuya ku21 likhuluma khona ngetinkanuko tenyama kufaka ekhathi sexual immorality kufaka ekhathi impurity ne-debauchery lokuyi-excessive indulgence to sex and alcohol and drugs. Phindze kukhulume nge-idolatry kukhulume futhi ngejealousy umona khonta tithixo nalokunengi kufaka ekhathi umona kufaka ekhathi ukudzakwa nalokunyenti lokutintvo letibalwa njengetintvo letititselo noma ngema-passions enyama. Loko kuyafaka nengqondo. Ingqondo yakho umuntu wokuthi yini loyicabangako. Uthi Jesu nakakhuluma lapha encwadzini yaMarko ukhuluma khona ngethi umuntu nguloyo naloyo lobuka lomsikati bese uyamkhanuka sokuphingile naye enhlitweni yakhe. Nasilibuka leli verse leli liyakhuluma ukuthi kusho ukuthi kukhona info lendekako engqondweni lekufaka ekhathi ukuthi ine-judgment. IBhayibheli likhuluma ngokuthi imicabango yethu siyaye sicabange then we action. Ucabangani ongumzalwane kuleti khathi tokugcina ingqondo yakho uyiclouda ngani noma ke ingqondo yakho uyifaka ini. Lapha la sifunze khona encwadzini yabasefesu kukhulunywa ngama-desires of the flesh noma ke desires of the flesh or the body
and mind. Kusho ukuthi kungenteka kube lendvo awukayicabangi noma awukayendi lendvo noma ke usengafike kuyenteni, but uyayicabanga lendvo. Lokufuna sikunaka ukuthi uyawu-entertaina yini lo mqondo la engqondweni yakho. Bathi nabakhuluma bathi kune-idiom lethi you cannot ungeke wakhona kuyicosha inyoni noke uyivikele inyoni ngokusihlala enhloko yakho, kodwa ungakhona ukuthi uyicoshe. So kuthi lo mcabango na ufika nje kwalokuthi uhambe uyoganga noma uhambe uyokweba noma lowo mcabango lo mubi lofika engqondweni yakho uwenda njani, uyawu-entertaina yini? Ngoba siyafunza la ukuthi kusho ukuthi kukhona lokwenteka na ucabanga. Kungenteka ulahlwe mzalwane uye esihogweni ngekwehluleka nje kucontrola ingqondo yakho. Uhluleke kumkhonta uNkulunkulu ngekucontrola nje ingqondo yakho. Lapha kuthiwa besiphila ngama-desires of the mind, la fake ekhathi kokuthi ingqondo ijatshuliswe ngilokona. Lokho kuyenteka ngezinto letiningi. Kukhona izinto lesitibukako asibekise nje kubukela labo pornography. Ngilenye indvo lengcolisa ingqondo leyo. Kucabanga tintfo letingcolile ubuke umuntu wesifazana umhawukele. Ngilokunye lokungalungi lokho. Kucabanga ukuthi uzuhlele ukuthi kodwa ngayiplana njani le mali yalomuntu loya ukuthi ngize ngiyithole ngetindlela letingakalungi. Kufaka ekhathi kokuthi ku-influence nale tinto lesitendako. Kufaka ekhathi kubukela ukuthi ubukelani ku television. Ingqondo yakho kuyishiya ikusiphi isigaba naNkulunkulu lo lokubukela nje ku TV. Bese uyabuka ukuthi vele lokubukako la ku internet kuyishiya kusiphi isigaba ingqondo yakho, lo lokufundzako nalo lokwendako. So akube mqoka ukuthi ingqondo yakho unake ukuthi uyifakani, number 1. Number 2, ubuke lokuthi le ngqondo yakho nase ikufaka lokufakako noma ke nje ke ngoba phela lokunye ngeke ukuvimbele nase kufikile uyaku-entertaina yini noma uyakhuda. Livesi lenginalo namhlanje ukuthi noma ke emavi ngikutshela wena umzalwane lengifisa kuhlephula nawe nje namhlanje ukuthi qaphela ukuthi ingqondo yakho icabangani. Ungayivumeli futhi ikuholele ekoneni lokudakucabanisa naNkulunkulu uye ekulahlweni kwaphakatha. Lungisa imiqondo yakho. Nangabe kufika lokho kucabanga ukuqoshe engqondweni yakho kuzindla lokubi. Ungayi-entertain i-lust of the mind. Ungayi-entertain i-lust of the mind. Ungazumele ukuthi kuze kuyofika kokuthi ukwende practically, but unga-entertain even the evil thoughts in your mind. Ngiyabonga ukuthi ubukele le lesson noma ke le shumayelo lemfishane le. Ngiyafisa ukuthi ngikuthandazele singakahlukani. Babelo ingcwele nangu lobukelako lana egameni lika Jesu ngiyambeka kuwe. Kunetizindlo letinengi letifika ngengqondweni yakhe. Lekufikako kufuna abe nendlela yokudilisha nakho. Sithe uNkulunkulu akhohle ukuqosha loko loyimqondo lemibi nalephambene nenzandvo yakho kuti alungele ukuthi Nkosi konke la kwentako kukujabulise nekubhekana nawe ngelisuku lolukhulu. Sibusise uNkulunkulu ngamunye sikuphilele kuleti khathi letimadima egameni la Jesu. Amen. uNkulunkulu akubusise mbukeli, akuside ukutheni uyiphile impilo yekukholwa nempilo lemfokotisako uNkulunkulu lengajabulisi inyama noma ke izidlo letingajabulisi inyama ukhanze kususetenda naku lokuphambene naNkulunkulu njengoba lisho livi encwadzini yabaseGalatia chapter 5 verse 19 kuya ku 21. Usale kahle.